Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong yalam kasenjok kinong nya taksi sor bat khap sor. Ha kashipotrik ulaber 8,000 apun riu. Hadien baki klem yo banya kendu yo sembut menteri rangba kajila uba asniaw bhalang dhar. Ubabat komu menteri katna transport. Kilalit banya kendu no yau Commissioner of Transport and Secretary ka State Transport Authority ban pinsngau ha kabay day bat ka jingpin kam yau vehicle location tracking device. Wat lau sembut menteri rangba dangshan uloong ba yau ni u VLTD om dan kamshu yaki kali kamai ban pendat haki kali. Kajingwan kasenjok banya kendu yau Commissioner Namar kidon kiba ujor kumbalai pautali ki kali ki bedang thamai ki hap ban pendat yau ni vehicle location tracking device uba pensuk yoroi uba de u assistant general secretary ka senjok ulai thu ba yaki kali kamai hasilong kimpat dadon kam yau ni utiar ban pendat namar ba kim de ki kali balet jingai kata tang hapo shilong bat tingkhat lanu bakin let shak hapsor bat danglong kabasngan yakalet kawan ki patba ha kajinge kendu yau Commissioner ulai thu shaka senjok ba yau ni utiar la penrung hapo ka system bala pentrei kam nadu ka Ministry of Transport Central bat omla bande ai henrei lingba kajinge kran kinong ilam ka senjok kilakular banye kran yakani shapo ka Ministry of Transport Central Shubo di press di nangkong shot ni kedu Commissioner akan kesini yung layo kan man ya mani kran bot minister madam step hakabide bu new vehicle location tracking device mo dengan itu yapi hadu menen kasni tidang yo ke ujor naki nongnya kali taxi jongi ba kini basai kali thamai hadu mentamane kita kapat pentat yung new VLTD ada kim pentat yung ni dia ka permit ke joki empas kemudian finance ke joki empas dia habide bagani ke pentat ngi kendu ngi persang mani kendu minister mata kasni ndai mo dan sebar Minister of Transport ngalay ubani kada ka phone ta hakala hakabide mo nakalang minister kadung statement ka blocker mana ba ndot nakalang ini local taxi ngimdan kapan pada yung tracking device ta habide bakali ta nakalang ka jung iwan hong po commissioner office ban pressure yu ban kali yu what minister wide kat kanika assurance pag ngimdan kaman pandat yung VLTD ndri bali hadu man ta kapan pandat yung VLTD mereka jubab ka bagiyo anang ni ka ba yung ni ya yung VLTD la padrong ka system aprong sa system ba ibad kani ka system lo operate naron na ka Ministry of Transport Central tiki ong kimwa pale habid ni banta tingi layo pani karan binathir bakani patki da ka bakado ka solution ka bangla no pami kalong ba da ka jing panbor ka jungi ngila pressure kita kalian ka juki banta kila ka assurance bakin kin nang hakinik si baron kin bani kando no ya ka Ministry of Transport Central kin perkira ka jingi ka jungi katakan kasal seperti katakan bong tentang ngin kapablengo kalong boleh minister karen komni haum thatu tip so minister spang gani pi kacang kalau pa beneli kacang ngilibo kacang tho haum minister ngani tu pi akmi thong minister kalau pa haum pikiran yakini ki kantin lamagi social media akin teo baladep bana kilang ki lokal taxi ngin kam shu pan para yung VLTD tingidan kam da kacang tho kabalong ka proper notification na po table ka jung Andai kami kata ngimpat yo aduk mentah. Dia nak kata bahang ni hapan pada yung VLTD. Di lawan padang ni po commissioner office tu kipin ila ka jong Ki ang bau ni ko mo pimentan mo. Ni larong po system ada system la control nar buat Ministry of Transport nanti po central. Ti kata ka di ka jong ki. Ti marki ang kung jong batay ka jong ki ba yaki kali kamay kimpat classified la ka jong kategori. Ini kali kamay passenger vehicle kali kamay commercial vehicles kiwan bi ka jong kategori beri pendak yung VLTD. Dan kalian ngajung yang kena pressure kita apa ni kalau kalau taxi ngimna jangan kan itu ngila pau mo ni kalau taxi ngajung ngian ngina kan nayo nani nak nailat tang kuma new kilometer ka radius ka bagi kali jungi bagian kamu ngikit tangi lu passengers kamu man ka arm kilometer man kalai kilometer passenger lahir wala da jangai ro bilong tangki kapsor bila pun kuma smith hamelim halat lengkot mo buat kini basyong kali smith kali melim kali lengkot ro itu bi kidai trashnong driver senang kinong chong kaliru kini dom senang kibeli yo kibeli tray kibon tray teka safety bak security kalau dulu pa kata kali ka safety bak security kalau dulu pa hakil kan taxi jong ini kibasyong passenger ngi tupi mensiman syai wala benmiat men yong kan tupi kalau dulu pa safety bak security nomor kini driver lokal kan tupi buat ki passenger bun kini passenger lokal ka safety kalau dulu pa kata benengkong buat kepaar kecing kalau pi manta abadan nu vehicle location tracking device pi bora south kini ki post jong ini ki
jinghang gitu nih mau saut li kibu ini persebatan kini ki persebatan kemud lada pres ya kini mud kadang-kadang ke jingmah atau kali ke jingmah passenger kali ke jingmah driver ni matip komunik partai mau ngikit ki kena mau kidun kibrik bam tip rule si haka jing pendai ke ti komunik ta yo pendai itu device yo mungkin itu button ti haka tu ke reski teman-teman lada kamdan ke ibus ni ko tu ke kalong reski mentah kajing pensistem katkum ka notification tu tang device kan lejeru YouTube pun kambak layu itu button kita kini jing pi makni kali kambai pi mangim kit igi beri besi jang ngikit tangi beri ulah jong ki bang itu ita tanga po region kala jong pi nangim ya kata lanta kajing suk senganya katangim persya mangim ni suk senganya itu pi ki nomor ki driver apo ki association ki jong ngani itu pi ni kudup live article kita association ki driver apo ki association jong apo kasenjok ka jong ngani itu pi ki di register driver ki bola itu ki association pair ki biang kajing tho kajing tho na kisno ngani itu pi ki bagi card ki biang driving license ki biang lot na dong sedong haduk menen kasni ki balan ujor sini kita kembali poultry no kita kembali poultry Kini di bawah pendat. kini ki bang pat pendat kini ki bang siam jing di kepala pendat ni kami karan chu kita itu jing sang ni ong ab kin regen bunta bapli la arbana ki ab siap kita kajuma ab tracking device mo ni mi jing shai adu menta menero dam taksi ni jing shai ni bapli bon kembali poultry ki kali ki jong ni ki pi ba sei kali samai ki hapan penyeng ki kali ki jong ki Ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbej ki kamru ku mengalong ya piminem don kamra songkai ni songin. Ya keren hi hang ni barako. Kata kalong ka karkom im jang diri undai. Langit ndagi beriu kali ya be kata ka. Kum ka juk to bamta kan. Kanduk kani ka jong uman barim bon ki ai baro ki balik uman barim ki ladu.